Ljude jako volim. Ljude jako volim sve. Ja mislim da nema loših ljudi. Samo treba iz svakoga izvući ono najbolje. Mislim da je na moje početke djelovalo to što je naša porodica stanovala na Pećinama kraj hotela Jadran, a u hotelu Jadran je bila baza ondašnje sušačke Viktorije. Tako da sam se ja tamo kao dijete kupao i onda kad sam imao 8 godina došla mi je želja da plivam. I tako sam počeo tamo kao 8-godišnji dječak. Viktorija je bila jako dobro organiziran klub. Kao što znate, ona je osnovana 1908. godine. Imala je ugledne čelnike naše, bogate manje više sušačane, koji su bili ujedno i glavni sponzori Viktorije. Treniralo se sasvim drukčije nego danas. Recimo, nije se treniralo svaki dan u početku. Treniralo se 2-3 puta tjedno. A natjecanja su bila na improviziranim štartevima koji su bili zabijeni u more na distanci od 50 metara. Treniralo se žestoko, bio je jako razvijen društveni život među nama, u viktorijašima, tako da je meni, koji sam imao 8 godina, moj trener rekao, ja sam mu govorio gospodine, on govori nismo mi smo ti. U športu smo mi kao jednaki, ne? Čujte, recimo, prije utakmice, za razliku od sad kad ja gledam naše športaše koji se razgibaju toliko da ti se čini da neće moći poslije igrati. Za nas je bilo uvijek pravilo da se prije utakmice ima pauza. Jedan dan se nije smjelo ništa, ne u hlad, ne na sunce. To je bila, recimo, recept je bio. Naravno, tada su športaši bili svi amateri. Recimo, ne znam, na nekim klubskim natjecanjima je bila nagrada za prvo mjesto Adria Šnita. To je bio jedan keks veliki. I to je, mislim, to je za nas bilo isto puno, recimo, kao veselje. Treba reći da je na Sušaku zapravo rođena u ono doba jugoslavenska košarka. To je jednostavno zato jer su u Rijeci, koja je bila onda talijanski teritorij, košarku već upražnjavali dosta dugo. I tako da su i čak i neki Fiumani, ajmo reći tako, igrali u košarkaškom timu Viktorije. Viktorija je imala planinarsku sekciju, skijašku sekciju, nogometnu sekciju i plivačku sekciju. Vremenom je prevladala plivanje i vaterpolo kao dominantni sport. Športski život je bio vrlo živ. U Rijeci su sa talijanske strane živjeli neki značajni športaši, kao kasnije pobjednik u 50 km hodanja Pamić, pa onda recimo Nelo Barbadoro, bokser, pa Širola i Kučeli su bili odlični teniseri, to sve sa riječke strane, ajmo reći.
Dakle, ovako, naravno, 1948. godina je bila godina kada je, kao što je poznato, postojao sukob između Staljina i Tita oko Informbiroa i mi smo dosta sa strepnjom očekivali da li ćemo uopće ići na olimpijadu. Međutim, na olimpijadu se išlo. Za nas je to bio veliki događaj jer treba znati da u to vrijeme u Jugoslaviji gotovo nitko nije putovao u inozemstvo, a osim toga sama veličina natjecanja nas je fascinirala. U samom Londonu su se još vidjeli tragovi rata, nije da je bio srušeno, čišćene su bile ruševine, a sami Englezi su imali kartice takozvane za prehranu, tako da je sve skupa bilo veoma skromno. Naravno, u to vrijeme u Jugoslaviji praktično bazena nije bilo i mi smo trenirali u jednom malom bazenu u Državnom institutu za fiskulturu u Beogradu. Putovanje je išlo vlakom do Kalea, preko kanala smo išli brodom i došli smo u Dover. U Doveru naravno se prolazila carinska kontrola, iako je gostoprimstvo bilo iznad svega i carinik je svakoga od nas pitao da li imate alkohola ili cigarete. I mi smo naravno svi redom odgovarali ne. A imali smo neke platnene torbe u kojemu smo mi pokušali prenijeti bocu dvije šljivovice jer se to u Londonu navodno dobro prodavalo. I kad je došao na red moj kolega golman Amšel i njega je carinik pitao imate, on rekao nemam. U tom momentu mu je ova torba lupila onu dasku i razbila se boca i naravno šljivovica zamirisala. Onda mi smo se svi ukočili, a carinik se nasmijao i govori dobro, nemate i naravno tako je to prošlo. Interesantno je bilo da je to bilo već vrijeme hladnog rata i vjerojatno radi toga da je Jugoslavija okrenula leđa Staljinu i Sovjetskom savezu, nas su tretirali kao dio zapadnog svijeta. U selu smo imali jako puno toga i naravno moramo reći da smo mi zapravo bili i gladni. Tako da smo mi navalili jako na tu bogatu hranu i bilo je čak i recimo nekih čudnih stvari. Jedan naš igrač, stariji malo Ciganović, je svako jutro kad smo išli na doručak bočice papra sipao u jednu bocu. I mi smo mu se naravno rugali. Međutim, kad smo išli kući, on je odnio dvije pune boce toga papra, a papra onda u Jugoslaviji nije bilo. U to vrijeme, recimo, iz naše ekipe možda jedan ili dva su nešto natucali engleski. Mi drugi nismo znali razgovarati. Ali je, recimo, taj sportsko prijateljstvo se manifestiralo i na mote, kako bi mi rekli, i pogledima, i rukovanjem i tako dalje. Tako da je atmosfera bila jako, jako vesela, jer iako je olimpijada bila skromna, bili su svi radosni jer je završio rat. Ostalo mi je u sjećanju da smo mi kod čekanja autobusa uvijek navalili na vrata dok su Englezi stajali u redu. I nisu nam ništa rekli, samo su nas čudno gledali. I onda je nama bilo očito da smo napravili nešto što ne valja. I onda smo kasnije i mi stajali u redu. Inače, Englezi nisu neki narod topao, ali su nas korektno, kao pravi Englezi, primali. Recimo, ja sam se izgubio u podzemnoj željeznici kad sam bio slobodan
i mjesto da izađem na jednoj, izašao sam na nekoj drugoj stanici, našao sam na nekoj livadi i onda me jedan Bobi njihov prihvatio i pratio me sve do sela. Do tada, do Londona, zapravo nikad nije jugoslavenska reprezentacija službeno nastupala. Je jedan dio tih naših ljudi bio i na olimpijadi 1936. godine u Berlinu, ali na službenim takmičenjima to je bila prvi naš nastup. Mi smo ispali iz zone medalja, ali smo igrali sa tadašnjim olimpijskim pobjednicima Talijanima neodlučno i to nam je nekako pokazalo da možda ima kod nas potencijal. Svaka olimpijada je imala, ajmo reći, svoje junake. Na dvije olimpijade na kojima sam ja učestvovao, taj glavni junak je bio uvijek isti, Zatopek, famozni trkač čehoslovački, koji je pobjeđivao na prugama od 10 km i 5 km i zvali su ga Češka lokomotiva. Imao je jedan čudan stil trčanja, pun grča je bio, tako da je čovjek imao utisak da će se on srušiti od napora. Međutim, on je jasno do kraja, dapače, uvijek pojačavao tempo. U Helsinkiju je selo bilo jako lijepo. Ja uvijek govorim da je to meni najljepša olimpijada jer je građani Helsinkija su živjeli sa olimpijadom. Recimo u autobusu, ako je vidio da imate znak da ste športaš, stare osobe su se dizale i dale mjesto. Anegdota je bila i to da smo mi tada nastupali u krpenim gaćicama. Moram se pohvaliti da sam jedan dobar dio tih gaćica ja sašio, jer sam se naučio. I onda smo nekako rekli našem predsjedniku, pa čuj tamo, svi su ovi došli neke Lastex, to sve krasno. I mi govorimo, ba daj Jozo, to je bio predsjednik, daj, kupite nam te gaće. I sad Ivo Štakula, koji je bio poznat kao ovako jedan tipičan čovjek, jako dobar, moćan, jak i sve, ali dosta naivan. I sad govori, dobro, a gdje se mogu kupiti? Ja ću probati. I onda od vodstva je dobio, kaže, ajde kupiti im gaćice. I Ivo Štakula govori, ja znam gdje su. Dobro, ukrcali su u autobus, išli smo i sad vozimo i taj predsjednik pita, Ivo, jesmo blizu? Je, govori, ode iza kantuna, evo sad, ajde dole, onda mi svi dole. I sad pješke, idemo. Pa dobro, di je Ivo? Iza kantuna na kraju je stao i rekao, Jozo, ja ne znam. Postojala su dva sela u Helsinkiju čak ograđena žicom. Istočno i zapadno, mi smo bili u zapadnom, ali su športaši te ograde srušili. Tako da je to bila jedna manifestacija univerzalnosti, recimo. Evo ovako, to je bilo dobro. Ja sam bio onda član partije, možda jedini u ekipi, tako je ispalo. Ja sam bio zapravo Jobo i ja, oba dva, Kurtini i ja, jer smo dolazili iz Rijeke, a kao što znate na Rijeci je bila specifična situacija za okupacije, tako da je ta partija ovdje bila dosta utjecajna. I onda, a ja sam imao jednu malu sličicu Svetoga Ante Padovanskoga, koje je meni dala mama moja, kad sam bio mali. I ja sam tog Svetog Antuna nosio svuda i u partizane i kad sam bio u bolnicama, uvijek je bio. I tako sam ga prenio i na sportsko polje. I prije utakmice imao sam običaj da ga poljubim, Sveti Ante, pomozi. I
To su vidjeli i drugi naši članovi ekipe, tako da smo se mi prije svake utakmice stavili u krug i svi su ljubili tog Svetog Antu. A naš predsjednik je bio visoki partijski funkcioner, ali jedan prekrasan čovjek, Korčulanac, zaljubljen u vaterpolo, a ja sam bio kapetan ekipe. I on meni ga Čiro, šta vi glave stavite? Sad meni je bilo nekako neugodno njemu to reći. Ja govorim, znaš Jozo, mi stavimo glave skupa, pa onda ga, ajde dečki, idemo ovo. A zašto ti ideš onda u svlačionicu? A ja nisam mogao Svetko Antu u vodu nositi. I onda mu ja govorim, Jozo, znaš šta, mi imamo Svetoga Antu i kad god mi njega poljubimo, mi pobjeđujemo. A on meni ozbiljno govori, je, daj ga onda i meni, da ga ja poljubim. Treba reći da prije te olimpijade u Helsinkiju smo mi već nastupali i na europskim prvenstvima i tako dalje i zapravo je značajna medalja u povijesti našega vaterpola je baš Europsko prvenstvo u Beču kad smo osvojili prvu medalju uopće koja je osvajana, ali je bila brončana, međutim za nas je naravno bila jako značajna. Tako da smo već bili, ajmo reći, ekipa koja je imala u sebe povjerenja. I tako smo mi zapravo i odigrali sve te utakmice. U toj utakmici sa Holandezima stvarno je suđenje bilo kriminalno i naši su uložili, mi smo izgubili tu utakmicu. Uložili su žalbu i onda se išlo na saslušanje, najprije mi, pa Holandezi. I ja sam kao kapetan momčadi bio zajedno sa Hrvojem Macanovićem i Vladom Polićem, koji je bio savezni kapiten. I onda su nas tamo pitali zašto tražite poništenje, ovo, ono. I na kraju je jedan Englez koji je bio tajnik vaterpolo borda rekao, gospodo, ja ne vidim razloga da mi razgovaramo. Sudac Delahaye, Francuz je bio, je unesao u zapisnik da je utakmica regularna i ako mi kažemo da sad poništavamo utakmicu, mi ćemo reći da gospodin Delahaye laže. A mi smo svi biznismeni i znamo da to nije baš tako lako dokazati, ne? Tako da je nekako izgledalo da će prevagnuti ta filozofija. Međutim, predsjednik Vaterpolo saveza Sjedinjenih država, koje su tek počele igrati vaterpolo, ali je bio utjecajan kao Amerikanac i rekao ne. Onda je pitao da li ima neko nešto reći. Ja govorim našima, mogu li ja nešto reći? Reci. Ja naravno nisam znao engleski, ali sam znao talijanski. I pitao sam da li ima neko ko može prevesti. I onda sam ja rekao, čujte ovako, ako bord odluči da je to regularna utakmica, mi naravno nemamo tu šta tražiti. Međutim, ja mislim da niti ja, niti cijela naša ekipa nikad više vaterpolo neće igrati. Na to je reagirao ovaj Amerikanac i rekao je, pa ovaj mladić ima pravo. Govori, ja sam gledao utakmicu, stvarno je to bilo za poništenje i ja sam za to. Ali su nas poslali van, čekajte odluku. Onda su ušli Holandezi, ružno smo se gledali u tom hodniku i na kraju su i oni se vratili, onda je došao van taj Scott i rekao je, sutra se igra nova utakmica u 9 sati. Ja brzo u selo, a naša ekipa je bila jako složna, doživljavala je to ozbiljno. Rolete su spustili polumrak onako, na krevetima. Ja govorim, dečki, sutra se igra u 9. Bakašun koji je bio među najstarijima, ja ću si dozvoliti da rečem, kaže, sad smo tek najbolji. Jer je sad trebalo dokazati, za sreću, ta utakmica završila našom pobjedom. To je bio naš peh.
Dva prvenstva smo izgubili, dva puta smo izgubili zlato u Helsinkiju i u Melbourneu. Moram reći da onda nije sport bio praćen kao danas. Ni medijski, a niti recimo se nije pridavao takav značaj uspjesima športaša. Međutim, mi smo bili lijepo dočekani, ne masovno ni izdaleka kao što sada dočekuju. I onda je došlo pitanje šta ćemo dečkima dati za osvojenu medalju. Ne? I tu je bila polemika u Savezu jer je predsjednik Saveza bio čvrsto na temeljima amaterizma i on rekao oni su dobili medalju, njima ne treba ništa. Igrači neki stariji su rekli Čiro, pitaj da nam daju neke pare. Ja nisam bio, moram priznati, tip za to i Jobo mi je rekao, pazi, znaš, da ne bi šta ti filozofirao tamo, pitaj novac. Onda sam ja rekao da u momčadi tako ima ideja da bi možda neki džeparac nešto dobili. Međutim, nije to dobro primljeno. Jer je taj naš predsjednik rekao, ne, to je već onda profesionalizam. Onda mu je Vlado Polić rekao, pa čekaj malo, ti dečki su gladni zapravo, oni trebaju jest. Znači, ako i mi damo gulaš, da je to profesionalizam. On kaže, jedan da, ali ako su dva, to je već kao, to je, ne. Onda sam ja nekako smogao snage, znate šta, dajte neku medaljicu na kojoj će pisati Nijmegen 953. I to je usvojeno. Ekipa je me ispljuvala, sad će meni medaljica. Mislim, a tako je bilo do kraja moje karijere, manje više. Jedno vrijeme, sve do Olimpijade 52. kad je Jobo prestao, ja bih rekao da smo mi bili dva tijela, jedna duša. On je znao reći, mi više spimo zajedno nego sa ženama svojima. I to je tako bilo. On je bio osebujan igrač, neponovljiv za moj pojam. I tek nakon rata se jedan Beograđanin, sad mi ne pada na pamet, je istu stvar imao kao specijalitet, da iz ležećeg stava, jer obično pucači stoje sa nogama dole, iskoče i pucaju, a on je iz ležećeg stava pucao. A uživao je u snazi svojega šuta. Bio je oduševljen koliko mu je šut jak. I onda jedanput na jednoj utakmici je bio u jednoj jako dobroj poziciji i pucao je, mi smo mislili gol je siguran, jer kad je on imao loptu na toj poziciji, bilo je sigurno da će dati gol. Međutim, on je opalio i u golštanu. Sad kad se vratio, onda mi govorimo, pa mogao si manje snagom, a on govori, ali ste vidjeli kako se zatresla. Bio je, recimo, simpatičan kao pojava, bio je krupan, možda jedan među jačima, tako da je publika uvijek kad je on je uvijek čekao da zadnji iskoči u vodu. Jer je vidio, valjda, jedanput da publika reagira na to. I onda kad bi on stao, onda bi publika rekao, bum, kad bi on pao u vodu, ne. Rano je umro, nažalost. Dobro, ajde, može se to, nakon toliko odmaka vremena se može pričati. Naime, na jednom treningu u Beogradu mi smo se spremali za neko takmičenje, ne sjećam se točno šta, ali ispavali smo naravno svi u jednoj sobi. I onda je došao taj Tone Cerer koji je bio jedan fin gospodin među nama, moram reći onako, malo stariji je bio, ali jedan krasan čovjek. I ušao je unutra i govori, forman duš, kaj bum ja storil simo tamo. Šta se dogodilo? Moj govori, zvali su me da ja moram predati Titu štafetu za rođendan. Ja ne znam kak bum ja to ne vem,
A Jobo mu govori, ne brini Tone, sve se da trenirati. Ne. Evo ovako, savio je neke novine, rekao, evo ovo ti je štafeta, odi u drugu sobu, dotrči, a ja ću biti Tito. I sad ide i dotrči, a Jobo je bio u bademantlu. I digao je jednu nogu na stolicu, ispod je bio gol. Tako da je on praktično bio gol. I sad Cerer, tovariš ti, i onda kad je to vidio, ma Jobo, znaš, to je bilo, kako možeš, ja. A Jobo je bio zafrkant. Budući smo svi bili u tom Državnom institutu za kulturu, a to je bila ona famozna reprezentacija nogometna Beara, Bobek, Cimermančić, Ivica Horvat, Željko Čajkovski, Zlatko Čajkovski, dakle sve Mitić. I onda, jasno, družili smo se i onda zafrkancija je bila s njihove strane i kaže kakav je to sport gdje se čovjeku samo glava vidi. Onda smo mi rekli, znate šta, mi vam predlažemo da organiziramo utakmicu u nogometu i u vaterpolu. I sad mi, naravno, da nismo bili njima ravni, ali mi smo bar znali trčati, malo loptu piknuti i tako dalje. Međutim, kad su oni došli u bazen, to je bio potop. Stalno su se držali za rub bazena i od onda je zafrkancija prestala. Ja jedini put što sam bio u Moskvi, to je bilo kad sam bio športaš, 56. godine, malo prije olimpijade. Moram reći, mi smo stanovali u jednom jako dobrom hotelu, ali već oko samog hotela su bile stračare, tako da dojam nije bio dobar. Naravno, posjetili smo mauzolej Lenjina i tako dalje, a svaki kat hotela je imao šefa kata, valjda radi nekakve kontrole. Ne? I sad tu se dovoljila dvije zgodne anegdote. Ova Ruskinja koja nam je bila dodijeljena kao vodič, Varja, vrlo dobro je govorila hrvatski, nas je vodila, onda se gradio Lomonosov, ovaj veliki sveučilišni grad u Moskvi. I kad smo se vratili u hotel, opet je bio Jozo Bačić, naš predsjednik, i on kaže, čujte, prije ručka, molim vas da se skupimo, dogodio se jedan incident. I on govori, čujte, ja sam vam rekao da ovdje morate paziti kako se ponašate jer nam gledaju svaku dlaku i tako dalje. U sobama ne treba nikakve razgovore voditi koji bi nas mogli u neugodnu situaciju dovesti. Međutim, Varja je meni rekla da kako to se ponašaju dok je ona pokazivala Lomonosu da ju je neko uhvatio za debelo meso. I sad on govori, pa dobro ljudi, pa toliko sam vam preporučivao, pa ko je to napravio? A govori, a osim toga ona mi je rekla, Čiro, da si to ti. Sad, ja naravno nisam bio, a on govori, pa ja nisam mogao vjerovati. Ja govorim, Jozo, vjerovao ili ne, ja nisam bio. Pa ko je onda bio? I Ivo Štakula jedanput govori, ma Jozo, ja sam. Pa gdje ti je pamet, šta radim? A on govori, ma Jozo, naše dupe, rusko dupe, pa ista stvar je. Ja, na putu za Sidneje smo se naravno spustili u Havajima i tamo smo imali 10 sati odmora i smjestili su nas u tipične one njihove kuće sa slamnatim krovovima i tako dalje, da su izgledali izvana kao barake. Međutim, unutra je bio čisti luksus i tako dalje. Dakle, Havaji sami po sebi, neću vam pričati, to su boje koje je vrlo teško zaboraviti. Međutim, mi smo mislili ćemo se mi tamo malo, pračakat po vodi. Ali trener nas je oko jedne palme smo mi morali trenirati. A galamili
da je došao tamo, valjda neko od hotela i kaže, molim vas, možete malo tamniji, malo tiši biti jer gosti malo protestiraju. A kod dolaska je svakomu od nas Havajka stavila jedan onaj vijenac i poljubila. A žene su, a ženama je muškarac Havajac, to isto radi. Naš otac od ovoga našega Stubeta je bio ovako veseljak i on je imao 2 izlaza. I on je najprije sišao na jedan, onda se vratio gore pa išao na drugi da mu ona još jedan put stavi. Ima jedna anegdota, ako me već pitate, u restoranu. Prije početka olimpijskih igara izlazio je jedna novina olimpijska u selu i nekoliko dana prije otvorenja olimpijade je osvanuo jedan članak: Jugoslaveni osvojili sve zlatne medalje. A onda dole malo tanjim strojima u restoranu. Stvarno smo navaljivali na tu hranu. Interesantno je i to da sam ja kao 3. put bio na olimpijadi pa sam nosio zastavu. I sad kad smo išli u stadion, ja nosim tu zastavu i tako i malo pred ulaz na stadion, jedan stariji čovjek, valjda je imao 40 godina, meni gleda je kao jako star, kleknuo je pred mene i govori: Sinko, sve je dobro, samo skini tu zvijezdu. Neki emigrant je bio. To je još uvijek bilo doba kad se smatralo ako neko od naših ljudi ostane u inozemstvu da je to neprijateljski akt, da je to izdaja domovine, ovo ono, simo tamo. I jedno jutro smo došli u kontakt sa našim drugima, govorili: znate da je Kotluškova rekla da ostaje u Australiji. Ne? Međutim, nas se to nije baš puno ticalo jer je atletika bila posredi, ali komentiralo se to. Mi smo iz Jugoslavije nosili jednu masu poruka našim emigrantima svih boja, i ekonomskim, i političkim i tako dalje, i išli smo dosta po tim kućama. Tako da smo dobili jedan dojam o kako se živi u Australiji. I tamo su nam ljudi rekli: čujte, puno se radi, čak i teške poslove i tako dalje, ali svaki čovjek ako malo raspolaže pametno, za 10 godina može si kuću zgraditi. Onda je Ivo Štakula, ja sam bio kapetan ekipe, on meni govori: Čiro, čuj, ja sam na kraju sezone, ja doma nemam ni alata ni zanata. Meni Australci nude da ostanem, da igram i da budem trener. A ja mu govorim: Ivo, pa čuj, što se mene tiče, ja mislim da ti je to u redu. Kaže: oni će mi platiti put, ženi i djeca. I ja mu govorim: znaš šta, to što si meni rekao, kad budemo svi zajedno, reci to i gotovo, ne. I on je to rekao. Međutim, ekipa je dobro reagirala, ali rukovodstvo bio je onda neki Neoričić, političar tvrdi, koji je rekao: kako izdaja, ovo, ono, pakuj se. A mi smo rekli ne, on će otići kad bude htio, jer on je mogao to napraviti da nikomu ništa ne kaže. Ja. Tako da bio je tužan oproštaj, ali on je nakon godinu, dvije, ja mislim, umro u Australiji, u bazenu. U Melbourneu jako puno smo kontaktirali sa našim ljudima koji su tamo živjeli, da li su bili emigranti ili ne, jer ima kolonija koja je jako dugo u Australiji. I jedan dan ispred Olimpijskog sela, kad smo se izlazili iz autobusa, ja vidim Mladena Vitezića, dakle isto viktorijaša,
bio je nešto mlađi od mene, koji je zajedno sa jednim prijateljem na vesla pobjegao u ono doba u Italiju, kasnije u Australiju i tako dalje. I ovo Mladene vamo, Mladene tamo. I on meni govori, čuj, reci mi, kako je u Jugoslaviji? A 56. godina više nije bila neka strahota. Ja mu govorim, čuj, za nas osjećamo da stvari idu na bolje. Ali ja ne bi tebi htio sad tu opjevavati Jugoslaviju, pa da ti, kaže, jer znaš, ja bi se vratio. Ja bi se ipak vratio. Ja govorim, čuj, ja ti govorim ono što ja govorim, ali ja ne bih htio preuzeti da ti ja kažem, vrati se, ne? Ja mu govorim, znaš šta, ti dođi, ako već si odlučio, do Italije. Tvoj tata iz Rijeke neka dođe isto u Trst, vi dva se dogovorite. On se vratio, a ja sam u međuvremenu išao ovdje na policiju. Pa sam pitao, čujte, jedan naš kolega je tako bi se vratio, ali ne zna šta ga čeka tu. A govori, je odslužio vojsku. Ja govorim, nije. A, govori, vojsku mora odslužiti, a drugo ništa. I to je, tako je bilo. On je odslužio vojsku i poslije postao sveučilišni profesor ovdje. Mi smo, možda i ne sa puno prava, predbacivali treneru da je možda i on kriv da nismo osvojili zlatnu medalju, jer mi smo bili uvjereni da možemo glatko osvojiti zlatnu medalju. Tako smo se barem osjećali. Ne? I tu je onda bilo dosta kavge, to je odjeknulo dosta u Jugoslaviji. Ja se sjećam da se mnogi ljudi uključili u to, ali uglavnom svi su osuđivali igrače, ne trenera. Tako da smo mi bili gubitnici u tom dvoboju. Da sam ja ostao vezan i za ovu novu reprezentaciju. Ja s njima koji put sam i bio, ali na svim takmičenjima kad god su nastupali, ja sam im slao telegrame. Tako. I sad kad je bilo svjetsko prvenstvo 2007. u Melbourneu opet, Melbourne, budući smo mi još uvijek onako u sebi žalosni bili za zlatnom medaljom u Melbourneu. I onda sam ja Rudiću poslao telegram, reci da se osvete. I to je njemu izgleda bilo, on mi je rekao, nije znao da li će pokazati to ili ne. I onda na kraju da je ipak rekao. I oni su pobjedili, a mi smo smatrali da su nas osvetili. Ja sam znao da je to meni zadnja olimpijada. I Boga mi, bilo mi malo teško, moram priznati. Ja sam imao onda 31 godinu. Nije neka starost, ali recimo ipak znao sam da neće biti. Mogu vam reći da nije mi bilo baš pravo. Tako da za mene je ostalo dosta tužno sjećanje na taj. Međutim, šta je bilo lijepo, da više na odstupu športaša nisu išli nacija po nacija, nego svi zajedno. Tako da se u tom metežu malo ublažio taj osjećaj odlaska. Ja sam sve do danas nekako vezan uz vaterpolo. Ja kažem ovako, u mom životu su 3 stvari bile glavne. Obitelj, radni vijek u Jugolinji, koji mi je nezaboravno sjećan ostao, i treća je šport.
ali treći sport ne po važnosti, jer je on bio isprepleten kroz cijeli moj život. Da ostavim pravnuku.